Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo versus Mangwabe, i-video lebengenzile before. Umehluko ke manje ukuthi i-RHOD season 2 suphelile. So, ngifuna ukwazi ukuthi abantu basanayo nimbono efanayo ukuthi uMangwabe ubezoba i-option engcono ukunoMakhumalo ukuthi ajoine ishow le, because uMangwabe ubukeka ekwazi ukuthi uyawumela umsindo, akawufuni futhi umsindo, uyakwazi nje ukukhuluma amagama aqinile, kanti ngalawo Makhumalo ubukeka yena ephansi into efana naleyo. So abantu bebethi at least mangena uMangwabe kuzoba ngcono because uMangwabe ngeke azayithatha nonsense. Ngala uMakhumalo uphansi kakhulu for ishow efana nale ehlanganisa abantu besifazane abanama behavior angafani. So le video abanye bayibonile before, babonile futhi ukuthi abanye bebenza lawo ma suggestions ngokuthi ke if kukuthi bathatha unkosikazi kaMseleku, uMangwabe engaba i-better choice ngoba yena simbonile lapha ya kuThando Nes'thembu ukuthi kahle kahle uyakususa ukushisa. Ngiyabuza ke kulabo bebevuma eqaleni basavuma yini ukuthi lokhu kuyiqiniso, noma ngoba sebeyibukile episode sebeyibukile ishow yaze yaphela season 2, okungenzeka ukuthi ke kukhona la sebeshintshe khona umbono wabo ukuthi hayi no, uMakhumalo ubukeka ngathi uyangena kule show. Angikuphiki ke lokho bekushiwo abantu, mhlambe eseko-5 ngusho, angikuphiki ukuthi uMakhumalo ku season 2 indlela avele ngayo ubevele esekhoneni. Mangithi esekhoneni akagqamanga kule show, kodwa futhi anyeke ngize ngisole yena ukuthi akagqamanga ngoba if labo producer bane plan noma ba serious ngento abayenzayo, awukazi ukulanda umuntu uzomenza i-main or a cast member egcineni mase umfaka ngalendlela umfaka ngayo, because kumele kube nezinto abantu abayicoshayo kulowo muntu ukuze bezokwazi ukuthi masimcriticize sisho ngoba sibonini, masithi siyamthanda sisho ngoba sibonini, masithi akaphume sisho ngoba sibonini. But la kwe show sibone nje uMakhumalo kawu4, if angikhuluma iphutha, noma kawu5, kwase kuba ukuthi ku-reunion part 1 wabangaye ke ngoba u-reunion part 1 i-reunion part 1 English niyabona ke ukuthi ngifuna ukungifakela ukushisa nini nithi English please. Awuthi ngiyilungise le ndaba kulabo sisi bami nobhuti bami engibathandayo nibahle lonke, lo othi English please ngizokwenza sure ukuthi ngizobheka osisi abenza into efana nale ngiyenzayo, futhi ke mhlambe bona uzothola ukuthi bayenza kangcono. Mina la kulama reviews ngifakela imbono yami, ngifakela ama comments abantu, iphelela lapho, ngiyahleba lokho kuhleba okuncane, ayikho into serious. Mase kuthi ke ukhona umuntu owenza kangcono kunami, obakhona osisi nobhuti la abenza into efanayo but indlela yabo ngathini, nawe uyabona ukuthi hayibo lo userious ngani, ngoba nina niyathanda ukuthi hayibo cha awusithathi serious, awukho serious, ukhuluma isiZulu kuphela. Ake ngithi ke la kimi okwami ngingasho ukuthi kwami kunabantu engibona ukuthi bangizwa kangcono mangikhuluma ngesiZulu. Maye ngathi nje ngiyashintsha ngifake i-English, kuyaveza ukuthi la abantu abawabuki ama video njengoba besuke bebuka lawa engwenze ngesiZulu. Manje ngenze njani? Nithi ke angiyithathe leyo risk ngipatanise i-English, ngilahlekelwe yilabantu ke labo engithi siyahamba nabo, ngiyabona ukuthi siyahambisana ngoba mangenza ngesiZulu iyakwazi ukuthi i-video ithola ama-views nami engisuke expectile ukuthi azoba njalo. Mangeke ngakhuluma i-English kulobu kuze kudlule u4 days ngibona ukuthi abantu abekho happy ngalento engiyenzile. Ngenze njani? Ngincenge nge-English, ngiqhubeke ngesiZulu ngoba mangiqhubeka ngesizulu ngizobheka ukuthi ubani ke owenza nge-English, ngithi ke nayi i-channel ukuthi
la mawuthola isiZulu ngale kune-English yabo ibe njalo because ngempela akuzongisiza mina ukuthi kube nabantu abawu-20 abathi English please ngibe ngazi ukuthi kunabantu abawu-2000 ababuka ngoba ngenze ngesiZulu uyayibona. Hey-ke angisazi-ke bengithini ayi bandla neminyaka ihambile khona. Into ebengiyiqala bengibuza ukuthi uMangwabe isithi uye ongcono ngoba phela manje sesikhulumela phezu kwento ekhona usephelile useason 2 sethi uMangwabe ungcono ngoba uMakhumalo ninazi izizathu zokuthi akangcono ngani kodwa anime kulezi izizathu zokuthi uMakhumalo akaqualify mina iphuma kimi le ngibukela ishow leyo season 2 ngoba vele-ke bengithi ngizokwenza ama-reviews every week ngo-season 2 ngaphinde futhi ngabukela leli phuzu leli lokuthi uMakhumalo akaqualify kule show bengifuna ukubukela ukuthi ukuze ngizokhomenta kuleyo phansi noma nami ngiyijaje or ngibeke wami umbono if ngingacacisela or ngithi ngiyahlaziya ngendlela yami from episode 1 to episode 12 ne-reunion ayikho nkulu into uMakhumalo abantu abangamnakela yona bethi akaqualify kwi-show because zonke lezi zinto abantu abazibalayo abazifuni bona. Why ngisho njalo u-Annie mayebonakala ukuthi une-behavior different ngizothi uRHOD ke because ayikho enye into engayibeka ngayo indlela akhuluma ngayo imenza abukeke ekuhlaza ngisho ukuthi u-Annie ke lo owuma kabani owife kabani uRHOD ngisho u-Annie lo esimbona ku-show indlela akhuluma ngayo unale attitude yokuthi hey mina ngiyimina and into engiyishilo uyabo unjalo abakufuni lokho abantu ngalana unonku ngizothi uyana umuntu mhlawumbe ozama ukuba open ngendlela edlulele because ukhuluma nezinto esibona ukuthi thina hayibosisi awuhlale phansi kwezinye izinto awuthuli nje kube into yatshelwa wena leyo ababekuhlebela ngoba le izokwenza ukuthi thina sikuquestion ukuthi umuntu onjani mase siquestiona nalo okuhlebelile uyabona nalokho kangithi nathi siyabuya sizoshula sithi hayibo why unonku ekhuluma izinto ezinjani usefuna singayike ezulwini lona ngoba phela thina manje sesizohleba inceku sithi hawo inceku sinamagama nje kwasekwenzakalani ndibabehlanganaphi uyaybo usikisa lapho phela ngisi siyahleba phela sizothi hawo inceku kwasekwenza njani sifaka amagama nje ukuthi uyayisola hawo yena unonku kwasekwenze njani ezethola lawo magama kwakuyisimo esinjani nje leso uyabo kodwa ngithi ningabike ingane zaSathane nibe naleyo mqondo leyo angiyifuni ingane zaSathane angiyifuni nje ingane zaSathane ngoba ingane zaSathane ziyacabanga ukuthi wamtshela mhlambe kwasekubonakala o red velvet no black forest cake khona ngizoboshwa hayi asadlula lapho ngishela ukuthini ke lezi zinto lezi abantu abayibekayo abazifuni bona bafike bethi phela kufanele kube nedrama idrama hayi asifuni nje into nje akahambe kubani akahambe kanti nifunani angazi ke bengisho nje ukuthi mhlambe ku 100% uMakhumalo mhlambe ngizothi u20% engithi mhlawumbe uyashoda ukuze aqualify kule show ngendlela yabantu ngoba yena akawususanga umsindo uyihostile ke bantu uyenzile event kodwa ihambanga kahle kodwa kulama box esithi tick i-event uMakhumalo uyenzi